Mga estudyante sa Mandaue City Science High School naghawod sa National Science Competition. Gagihimo sila ang gidagdang mo representar sa Pilipinas sa international competition dito sa Amerika. Anong report ni Nico Sereno. Sa City Hall na abtanamo kining mga grade 12 students sa Mandaue City Science High School uban ang ilang mga coaches aron makig-courtesy call sa pipila ka mga opisyales. Nangandam sila sa gikatakda nga paglarga alang sa Estados Unidos sa International Science and Engineering Fair magsugod karong Mayo 11. Duha ka mga estudyante sa eskwelahan ang napilian ug nag-top 8 sa national competition aron mo representar sa Pilipinas. Sa natad sa robotics, ang grade 12 student nga si Carl Gian mi-develop og drone ug AI technology sa pagpalambo sa detection sa crop disease o sakit-sakit sa mga pananom. It's way better than the conventional method of crop management because you will be able to see where the diseases are na. So if you know where the diseases are, you can go there, check it yourself. Then you can administer the insecticide locally, not wasting any resources. It's faster pa. Samtang ang laing estudyante nga si Christian ang potensyal sa pag-develop og biodiesel gikan sa rice bran o darak ang giistudyuhan. Mas maayo kunong mapahimuslan kining maong byproduct. A byproduct na not utilized here in the Philippines, it's just thrown away and discarded. So I wanted to find something to give value to it, so for the farmers to have another economical value. So I converted the rice bran oil into biodiesel. Sa maong eskwelahan, mga usa ka tuig ang pagpangandam nila ug paggiya sa mga estudyante sa lain-lain nga research projects. Malipayon sila nga makaabante sa international competition nga salmutan sa moabot 1,800 ka mga estudyante. These students are selected since grade 7 up to grade 12. So like at least we keep track of their performances, especially in science and research. So as we keep track, we can identify akanisha. She's good in this field, he's good in this particular field. Gawa sa duha ka mga tinunan, may uban pa nga mga research projects sa Mandaue Science High School ang nakaapil og nanghawd gyud sa national competition. Lain-laing pamaagi og expertise sa paggamit sa siyensya alang sa kaayuhan sa tanan. Ako ang category is science innovation man. It's important to help bring new inventions to the market and help ease the struggles of the public. Using science and technology is something like a step forward for humanity. So it's taking like what we learn in the classroom, like science, and then applying it to like real world problems and creating like actual solutions. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.